Hai gengs, welcome back to our channel. Ini sore-sore mama mau bikin dessert kesukaan kita semua pastinya, yaitu ceng martabak manis alias terang bulan ya. Cuma kali ini aku bikinnya bukan pakai seres dan juga bukan pakai seres ala Austria yang sering mama pakai, kalian pasti tahu. Tapi mama pakai seresnya orang Belanda. Karena waktu kemarin ke Holland, si Bulik ada ngadiain kami seresnya Belanda. Katanya ini sih lebih nyoklat, lebih enak. Aku penasaran pengen nyobain. Makanya aku mau bikin martabak pakai seres itu. Nah, ini dia nih seresnya. Namanya De Ruiter. Nggak tahu J-nya dibaca apa enggak ya. Dan dia itu coklatnya lebih panjang-panjang gitu, gengs. Kayak gini. Ini isinya 600 gram loh. Wow, katanya sih lebih nyoklat, lebih enak, makanya aku kepo, penasaran. Dan juga kebetulan mama masih punya keju cheddar yang dibawain Cece. Ini dia keju cheddar Kraft ya. Di sini juga banyak keju cheddar, cuma yang brand Kraft nggak ada dijual kecuali di toko Indonesia kayak gitu. Terus pastinya ada milk manis. Ini belinya di supermarket biasa banyak jual brand Nestle. Ini bukan endorse. Ya udah, mari kita bikin sekarang martabak manisnya. Resepnya udah sering banget mama share. Ini juga yang mama masak di Jerman, di rumah keluarga bahagia di Jerman, di rumahnya kakak Ina. Ini juga yang aku bikin di rumahnya abang aku di Frankfurt. Pokoknya standar resep martabak manis ala mama deh ya. So, sekarang kita masak. Mari kita ngemartabak. Ini pakai teflon biasa aja ya, bukan pakai loyang atau wajan martabak khusus. Tapi memang teflon ini sudah aku pakai dari nggak tahu dari tahun kapan. Cuma ini doang yang cocok untuk aku pakai bikin martabak. Aku ambil piring dulu untuk alas ini, lupa. Dan kita udah lama nggak makan. Terakhir itu ya yang kita holiday ke Jerman itu makan martabak. Dan aku baru ingat, oh iya aku ada seres khas Belanda, lupa. Tuh siapkan telenan juga sekalian. Jadi ntar langsung di sini, ininya di belakang. Memang lebih enak sih ya pakai keju Kraft kita. Pakai ini juga enak, pakai cheddarnya Eropa. Cuma kalau lidah kita udah terbiasa dari kecil tahu bagaimana rasanya si cheddar Kraft ini bukan endorse. Jadi lebih gimana ya, rasanya itu lebih paten gitu loh di mulut. Perasaanku ya, menurutku. Cakep kan? Dia sudah bergelembung-gelembung kayak gitu. Mantap. Ini nggak tahu vlog martabak yang keberapa, yang pasti buat kalian yang baru join di vlog mama, yang baru ikutan, yang baru nonton, bisa kalian cari resepnya. Ketik aja di kolom pencarian YouTube kalian, vlog Inongsem martabak atau terang bulan. Pasti nongol. Percaya deh. Yang lupa Blue Band. Nah, ini udah aku pakai sedikit buat apa, kemarin aku makan roti tawar, ya ampun, dioles-oles Blue Band. Ini juga apa ya, rasanya legendaris banget kan. Jadi ada Blue Band, mantap. Blue Bandnya nggak lupa cuy. Wah, kalian lihat ini. Kalian lihat. Lalu kita tutup sebentar. Wah, cakep banget kan? Ini kalian lihatlah bentuk teflon jadulnya mama ini ya, begitu banget. Karena memang
mungkin ini sudah ada usianya seusia Bang Kocik kali, 7-8 tahun. Dah, mantap. Mari kita lihat ini udah kering apa belum permukaan atasnya. Tara! Mantapnya. Kita keluarkan. Wow. Wow, 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 wow. Kita kasih dulu ini blue bandnya ya. Kira-kira segini. Kita biarkan dia agak meleleh sebentar. Sembari itu kita tuang adonan yang baru. Ini ku putar-putar berkali-kali biar apa namanya, pinggirannya tuh kokoh, crunchy gitu. Mari kita topping. Aduh, lempar lagi. Coba kita rasain. Mantapnya. Jadi kalau di Eropa, martabak ini adalah martabak sultan. Karena mahal ya. Keju craftnya mahal. Kalau ada yang jual, blue bandnya lumayan. Seresnya juga. Mari kita belah dua terlebih dahulu sebelum kita topping. Wow. Kita topping. Wah iya, dia lebih panjang-panjang gitu ketimbang seres. Adonan di sebelah sudah butuh gula juga. Sip. Kita tutup. Sembari itu kita lanjut. Kita kasih keju. Ini nggak bisa ala martabak sultannya Indonesia yang kejunya 5 kilo, coklatnya 10 kilo ya. Aduh. Itu luar biasa di Indo. Aku ngelihatnya itu udah enek duluan gitu loh. Menurutku ini juga sudah sangat-sangat cukup dan sangat-sangat sultan. Kita bakal kasih milk manis. Cap. Dan juga. Yum. Jadi buat yang sudah pernah nyobain martabak ala mama pasti tahu kalau adonan martabakku itu tidak seberapa manis. Karena ya itu, buatku udah pakai topping, pakai milk manis itu juga udah cukup bikin rasanya legit ya. Tadau! Kalian lihat ini. Tarat. Martabak manis. Martabak manis ala mama. Luarnya biar kinclong, dikasih juga blue band. Kayak gini. Nah, ini dia martabak manis ala mama. Wah, mantap. Tarat. Udah mirip kayak yang dijual abang-abang gerobak kan, gengs. Endolita. Udah mama lanjut bikin semua adonannya dan kita siap-siap mau makan martabak manis. Martabak.
Wow. Mau? Dah. Wow, wow. Enak. Siapa mau? Selamat makan. Selamat makan. Nih, ngopi-ngopi. Oh. Aku suka yang pojokan-pojokan. Ya, udah lama mama nggak bikin ya. The bomb. Selamat makan. Selamat makan. Mama, irgendwie in Romali. Da, wo wir das gegessen hat Luisa Erinnerung, da war ja noch Mali am Leben. Masa. Kamu jadi ingat Mari. Hast du mal mein Bali mal gegessen? Drum! Kau erinnert an Mali. Aber ohne Soko. Nur den Pancake. Trotzdem. Dan rasa seresnya enak loh. Seres Das Belanda. ist selber, was ist das? Taik. Aku demen yang pojok-pojok. Dan dia coklatnya lebih manis gitu ya menurutku. Lebih manis. Memang pakai cheddar itu bikin rasa, iya, rasa martabak coklat keju tuh lebih gurih gimana gitu ya, gurih manis enak. Nih. Du hast maaf gesagt. Hallo, hat du mir nur maaf. Ini kakak Menta masih sekolah. Maaf. Dan buat dia aku udah sisihkan satu loyang. Dia demen pakai peanut, jadi aku bikin tadi satu loyang pakai peanut. Mama, ist das crunchy auch Teig? Ya, nimm das, ambil lah, masa cuma gitu doang. Wow. Nyam, nyam, nyam. Mama, die hier steht, die ist meins. Da steht da. Kenapa? Yang mana punya Lui? Ah, oke. Hore, enak. Mantap. Mantap Yumi. Mantap Yumi. Wow, lembut banget ya. The bomb. Iya. Kopi. Kenyang. Wenn man Bauch heiß wird auch heiß ist. Das ist gar nicht heiß, aber halt warm. Mein Bauch auch so ganz warm. The bomb. Ich mach mir Kakao. Kamu mau kakao makan? Ja, mit der auch. Ya makan dulu baru kita bikin kakao. Mal, wo ist der Kakao und das? Yumi. Ini belepotan. Ich kann nicht mehr. Kann immer aufhören zu essen. Ach, hä? Du hast gesagt, du kannst nicht mehr essen. So besar. Crunchy-mu ini. Ini crunchy-mu makan. Tuh. Mana sih abang lama banget? Dia juga mau makan martabak. Wo ist Papa? Papa mandi kayaknya. Iya. Enak Papa, banget. duschen. Iya. Ini masih ada, Nang. Nang, ini masih ada.
Yumi-chan, ini masih Mama, wir ada. können nicht nur die ganze Zeit, wir müssen auch vom Metro von Papa auch ein bisschen üben. Ja, habe ich noch eine ganze Pimenta mache mit Peanut, Erdnuss. Mama udah sisihkan yang buat Aber menta pakai peanut. am Käse magst du Menta auch. Iya. Und das ist normal. Ich habe 3. 2 kleine Ecke und eine viereckig. Das ist Du? viereckig. Ya, du? Kamu udah berapa? 3 atau 4? Mama, Kamu baru 1. na, es war die und dann die und dann und jetzt die. Ah, 3 jetzt. Mhm. Nyam 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 bilang apa? Makan. Dulu ya. Makan dulu ya. Terima kasih sudah nonton. Sag mal, sayang. Sayang, Sag mal, sayang. dicoba resepnya. Cari resepnya di vlog Inongsem atau Inongsem martabak manis atau Inongsem terang bulan. Yeah. Thank you for watching. Käse. Dadah. Käse. Dadah, abang Käse. dadah. 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 Muah, sarangi. Sarangi. Bravo. Mama. Drei große Martabak. So 3 Stück. Das heißt 100. Ach so, stimmt. 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. In der Woche. Siapa? Halo. Martabak. Martabak. Ach, sitzt du da neben ihr? Freunde, Freunde kuscheln. Bratstück. Junge, halt so nah. Papa, darfst du nicht Pat? Makasih. Und Papa, Junge will Brappe essen. Papa, Junge will Brappe essen. Junge hat Essen gerade eine Runde geschmissen. Papa, Musik hat lecker geschmeckt. Enak. Sayang, bei euch hier in Österreich isst man eigentlich Käse nicht mit Süßes, gell? Jadi di Austria, gengs, itu nggak ada orang bule di sini makan sesuatu yang manis pakai keju. Buat mereka aneh banget kok coklat dimix dengan keju. Sementara kita suka coklat dengan keju. Aber wir Indonesia, wir lieben Cheese Chocolate. Wir haben schon Chocolate viel and Käse in Österreich und auch Käsespeisen, aber es ist alles sauer. Gewürz, also Gewürz, ja. it's not sweet. Dia bukan yang something yang sweet, tapi yang berbumbu gitu loh, kayak Nudel, Käsespätzle. Ja, Käse überbacken zum Ja. Beispiel, aber so wie Käsekuchen wie von Amerika, Cheesecake oder wie so holländische, Ah ja, stimmt, indonesische. Amerika ist auch, So viel Schoko. macht auch Käsekuchen, ja? Das Käsekuchen gibt's schon. Ja. Glaube ich, du ihr anputzen, solange Cheesecake wurde ist noch eh sauber ist. süßes. Iya, bro. Ya udah. Kita bilang bye-bye lagi, bye-bye. Bye-bye. Yumi, Thank you for watching. thank you for watching. See you next time. Dadah. Sarang. Dadah. Itu cocok. Special one. Ya. Warum Ih, Kocik. Ini abang Kocik lapar apa doyan? Lu, er kann nicht mehr. Katanya udah nggak bisa, tapi ngambil terus. Er kann nicht mehr, weil wieso isst du da? Weil du lecker Schoko. Iya, enak banget ya. Banget. Das ist wirklich nicht. Kamu kaput ya? Kamu kaput. Nah, Oh, kaput. nein, dann lass. Mit Yumi kuscheln. Ayo kusel. Nunggu kakak Menta pulang sekolah kita kusel-kusel. Okay. Papa ganteng, Junge cantik.